prelazimo na temu o kojoj smo razgovarali jutros, odnosno koju smo najavili. Akademska inkluzivna asocijacija bori se za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih studenata sa hendikepom. Kako oni funkcionišu i koji broj ljudi okupljaju, to ćemo saznati od Milana Jankovića, direktora Akademske inkluzivne asocijacije, koji nam se uživo u naš jutarnji program javlja putem Vibera. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro, Milane. Evo, Akademska inkluzivna asocijacija je jedna od prvih organizacija koja je osnovana pre skoro 23 godine u Srbiji i okuplja ljude sa različitim tipovima hendikepa. Koliko trenutno članova okuplja? Pa da, trenutno okuplja zapravo, ajde bolje rečeno, trenutno Akademska inkluzivna asocijacija ima u bazi preko 1300 osoba kojima pruža podršku, odnosno sa kojima je u komunikaciji, od čega je negde oko 350 studenta koji aktivno studiraju sa hendikepom, dok su ostali pre svega naši članovi koji su ranije studirali, a sada su recimo ili na tržištu rada ili su aktivni u nekim drugim oblastima. Na koji način im pomaže asocijacija? Sa kojim problemima vam se najčešće obraćaju? Kada je u pitanju način, postoji više načina. Kada je pre svega na nivou visokog obrazovanja, to je nekoliko vidova podrške od pripreme polaganja prijemnog ispita do ostvarivanja studentskih prava, odnosno prilagođavanja u procesu studiranja, to je obezbeđivanja eventualno i nekih dodatnih vidova podrške, a sve sa tim takozvanim individualističkim pristupom, što znači u odnosu na ono što je osobi potrebno kako bi zaista imala izjednačene uslove u procesu tog studiranja i zaista moglo da se osjeti ravnopravno u periodu, pa verovatno i najznačajnijom kada je u pitanju karijerni razvoj svakog od nas. I šta kažu svi oni koji su tu sa vama, veliki broj ljudi, koliko im je to značajno i eto, osim tih radionica, evo sad ste pomenuli i vi imate i to karijerno savjetovanje, pružate im psihosocijalnu podršku, koliko im je sve značajno? Pa, ako možemo da gledamo kroz postignuća pojedinaca, možemo da kažemo da to zaista ima u velikoj meri uticaja na razvoj svake od osoba koje su bile uključene. Naša pretpostavka je da ne gledamo značajnost pojedinca, već zapravo da želimo da svako kome je potreban neki vid podrške bude spreman da je zatraži i na taj način da se obrati nama, a da mi sve što je u okviru naših mogućnosti ili mogućnosti organizacije institucija sa kojima sarađujemo ili imamo ostvarenu komunikaciju, da obezbedimo da ta osoba zapravo ostvari svoje ambicije, želje i planove i da bude aktivna jedinka u društvu. Imate jedan zanimljiv projekat, zanimljivog naziva Taksi za sve, pa hajde da nam pojasnite o čemu je reč. Pa da, kada je u pitanju taj projekat, pre svega u pitanju je javno zagovaranje, čiji je cilj da zapravo u svakom gradu, odnosno u opštini, postoji makar jedno vozilo koje je prilagođeno za korisnike kolica. Taj projekat smo počeli prošle godine i imali smo onako dosta zapaženo u saradnju sa nekoliko bitnih institucija, čak i sa ministarstvima, i očekujemo da će pre svega gradske uprave u narednom periodu izmeniti odluke kojima se bliže uređuje taksi prevoz u lokalnoj zajednici. Zapravo nama je tu bio cilj pre svega zbog toga što smo ustanovili da u Beogradu ne postoji ni jedno taksi vozilo koje je prilagođeno za osobe koje koriste kolica. Nažalost, kada smo sproveli istraživanje, ustanovili smo da takvo vozilo ne postoji ni u Novom Sadu, ali ni u drugim većim gradovima u Srbiji, što je zaista poražavajuće za naše društvo i na kraju krajeva i za našu državu, jer tek po nekom od ovih velikih gradova postoji neki organizovan
prevoz za osobe sa hendikepom, i taj organizovani prevoz je nekako definisan na način koji u značajnoj meri obezbeđuje samo neke osnovne stvari, odnosno prevoz za potrebe ostvarivanja tih stvari, dok slobodu kretanja i na kraju krajeva kvalitet života u velikoj meri ograničava i zaista se nadamo da ćemo u narednom periodu imati još razloga za zadovoljstvo, odnosno da će s jedne strane biti izmenjene neke zakonske odluke koje malkice sputavaju cijelu ideju, a sa druge strane da će gradske uprave izmeniti uredbe i da će na kraju krajeva i taksi udruženja imati barem to jedno taksi vozilo, ako ne i više, a koje će omogućiti da osoba sa hendikepom može da planira svoj život i kada je u pitanju večernji izlazak i kada su u pitanju na kraju krajeva vanredne okolnosti, jer uglavnom ovi prevozi koji postoje u gradovima se zakazaju najmanje dan ranije, a znate da živimo u vremenu koje je u velikoj meri nepredviđeno, odnosno retko ko nas može sa sigurnošću da isplanira ceo sutrašnji dan, a da to ne zavisi od nekih drugih okolnosti. Dodatno, kada su u pitanju osobe sa hendikepom, to je mnogo više faktora koji utiču na kvalitet života i kao što sam već rekao, iako smo ostvarili podršku i Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, još uvijek nismo došli do onih ključnih rezultata, a to je da zaista postoje vozila koja su prilagođena za korisnike kolica, a po ugledu na neka razvijena društva, odnosno na države u kojima takva vozila postoje. I to je pokazatelj da to nije nikakav bauk, već jednostavno pokazatelj stanja svesti u društvu, odnosno kod donosioca odluka. Hvala vam, Milane, na ovim temama i na svakako važnim stavkama i na tome što pomažete svim osobama sa hendikepom da se osjećaju jednako i prihvaćeno, i hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program Radio Televizije Vojvodine. Hvala i vama i uvijek smo tu da podelimo bitne informacije sa vama i vašim gledalcima.